Paujari yumpum uiba maru iba pau khara update taujari. Ngasi numidang atheng ba phawbada BJP ki ticket soidana lauthokadori. BJP ki sitting MLA khara ticket piraktaba yana leire. Tangkakani thokna haibadi mathang February thagi kuntaret amsung March ahumda pangthokadoriba. Taragani suba Manipur general election asigi oina Bharatiya Janata Party ki mirip oigadaba singgi maming ngasi numidang waram phawbada lauthokidre. Aduba ngasi numidang pung baro phawbagi manungda BJP ki ticket sungsoi soidana lauthokla bai aina. Pause asina fangba paugi matung ina haire. Yamna ngakpa tawong amana Imphal ki nitaifat sutekta leiriba BJP ki thambal sanglel asi BJP ki ticket lauthoklaba matamda pamdaba hingsa ki thokdok thoraktuna amangata thogalaba yabagi thajaba leibadagi khulai paiba security sing chayum sana ngaksenbagi thabak baikat pahuram khe loinana thambal sanglel ki mamang thangba sarukta jodi tara makul paring sana thamduna mi sangba yadana ba thabak baikat lamkhe aduba numidang waramdagi hauna jodi tara makon sing adu BJP ki thambal sanglel ki complex manungda singsinduna thamkhre loinana security chayum sana ngakselamba adusu namidang waramdi aduki matik masing handagre ticket laukthokpa matamda hingsa ki thoraktuna mahulangpok thoraklabadi mangjongna mai kannanabagi thabak paikhatnaba Manipur fire service ki maiketi ki water cannon na chingba thamlamba adusu laukthokre pawasna hai ngasi numidang pung barogi mamangda BJP ki ticket laukthokpa ki thabak satharaba yai loinana ticket laukthokpa asida assembly kendra hompogi oina amuktada laukthokna dabasu sem sare haiba tare ticket laukthokpa asida BJP ki sitting MLA ahum ticket piraktaba yabagi thajaba yamna nakna lai hauju phawbada nupi nifan romna BJP ki ticket ta mekhal thengna ki haina ticket tharakpa lai makoi sing asigi manungda nupi ahumda sungsoi choidana BJP ki ticket pirakpa yabagi thajaba lai aire BJP ki oina kendra humfuda BJP ki ticket ta mirip oina na tanariba intending candidate sing asigi performance haibadi sungsoi choidana vote kagani haibagi asset pa thajaba laiba miyoi singda ticket pibagi thabak chathagani ngarang phawbagi manungda BJP ki ticket laukthokna raba sem saraba matungda BJP ki center ki losing basina ayaba piraktabati ki laukthokki dabani aire nagalamaromda party masak khangna thabak tawjarpa miyoida BJP ki ticket pibiyo handak pangthokadorba Manipur assembly election asida Sagolpan kendrada BJP ki ticket ta mekhal thengnagani haiduna chongthorakliba intending candidate singi manungda party ki value khangba party ki principal ngakna grassroots tribal dagi hauna thabak tawjarakba miyoida ticket pibiu aina BJP Sagolpan mandal ki president Dr. S Rohini Kanta Sharma da phongdokre Hiramasaga mari lenana sega road takhelambam likai telaiba BJP Sagolpan mandal ge office la pangtu ki pawgi mifam amada mahana makhatana phongdo ki badi BJP da aina asoba fam ama pairagadi aigi isa aigi mari mata imung manungda khudong chawa pigadabani aiba leite ningthau ki masana ningthau oigadabani aiba politics adu BJP ki ideology da yaude BJP di nation first aiba wakhalonda yumpham oiba party ni party asida matik chaba miyoina lusingba oi maramasimakna BJP asi miyamna pamnaba party ama oiribane maduna lakadorba assembly mekhal asida BJP ki ticket ta mekhal thengnagani aduna chongthorakliba intending candidate singda BJP Manipur Pradesh ki losingba sina ticket pibada party da matam sangna party ki dama wajaraklaba thamoi sengna thabak tawba miyoi singda ticket pirakani haibagi asset pathajaba lai aina phongdoke mara makhatana phongdokibadi andak social media da BJP ki mirep oigadaba singda ticket pibagi sinna Sajinaba list ama social media ta thadorak padagi miyamda asoba samam naba ama pokhalle maramaduna miyamna asigumba samjin sajinba pawasi thajabigano loinan makhatana sandokpiba tawhiganu ana sumhangna apel tawkhe atopa paw amadana covid na miyoi ama sire miyoi chamri yankhai kani thoi positive oire ngarang nungthil pung ani dagi ngasi nungthil pung ani phawbada Manipur da leiriba tongan tongan ba laboratory singda miyoi lising ani sama ghombudra ani thoi covid test tawda Miyoi chamri yangai gani thoi positive oire loinara laisat asina maram oiduna ngasi miyoi ama laikidre aina integrated disease surveillance program IDSB ki serola mana haire serola sana hai ngasi covid laisat maram oiduna laikidaba miyoi ama adudi Imphal West ki miyoi amane aduga pung kunmari ki manungda sathagiba covid test ta Imphal West da miyoi chama gomputra humdoi Imphal East district na miyoi chama kunraga manga Kangpokpi district da miyoi taruk Susanpur da miyoi taraga taruk Thawal da miyoi kungama thoi Bisnupur da miyoi kungani thoi Ukhrul da miyoi taruk Tengnopal da miyoi ahum Sandel da miyoi kungama pan Jiribam da miyoi ani Kaksing da miyoi kungama thoi Tamenglong da miyoi manga Senapati da miyoi nipan None da miyoi ahum amadi Kamjong da miyoi ani positive oike Atai lemhoriba district sing abadi Phebjul da miyoi amata positive oikide aduga ngasi laina asina fagalakduna miyoi chamaga marfuga mathoi disaster tawki loinana positive oibagi rate asi sada kondasmik nifan oike Serola sigi matungina hajuk phawda miyoi
लाख 15,000 चामग सुबना अहम कोविड टेस्ट तौखरे मासिकी मनुंगदा मियोय लाख 13,12 चाम 53 पॉजिटिव होइकी अदुगा ngasi फावबदा कोविड नमरम ओइदुना सिकिबा मिगी मसिंगना 2,293 सुखरे अदुगा ngasi पुंग 13 की मनुंगदा रिम्स की लेबोरेटरी मियोय चामग हमफुगनि पन टेस्ट तौबदा मियोय 38 पॉजिटिव होइकी लोइनाना जेनेम्स की लेब द मियोय चामग मरफुगा तरेट टेस्ट तौबदा मियोय 39 पॉजिटिव होइकी लाइंगना लेन कंपेंसेशन पीदबगी जिरी लंबीदा मतम कक्तना लंबी थिंगबगी खोंचंग संगसनग्रे मणिपुर मियाम की अनिसुबर लाइफलाइन ओरिबा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबम लंबी परिंगी सरुकता फाइटोलदगी सेबिलोंग विलेज फाउबा लंबी पावथोपदा सोखिबा पता लेन सिंगे लममदे अतै प्रॉपर्टी के सोगनखिबा अदुगी पिफम थोकबा कंपेंसेशन की सेनफम लेगांगना पीदबगी मायोक्ता विलेज अथॉरिटी काउंसिल ना आउकिबा अहिंग नोंयाइदगी इम्फाल जिरी लंबीदा कौकिबा मतम खक्तबा बन असिसु सथारे बनसिन मरम ओरगा लंबी परिंग असिदा गाड़ी अमदा सेनखिद्रे सिक्योरिटी स्क्वाड का लोइदना ngasi गाड़ी कया इम्फाल दगी चिरी तमना चंगनब थौरंग तौरबदा बन्ना मरम ओरगा कैथेल मानबिदगी गाड़ी सिंग अदु चंगबा याददुना हलाखरे आइरे अदुमैदमा ngasi अयुक जिरी दगी गाड़ी खराती इम्फाल दा थोलखि आइरे पनबजाबदे विलेज अथॉरिटी चेयरमैन काउंसिल VACC की विलेज चिफ तराकनि थोगी मेउचिंग यावबा मिफम महौ की जनवरी 12 दा पांगथोखिबा लोइदना पिफम थोकबा लमगी कंपेंसेशन लेगांग पीदबगी मतंगदा इम्फाल जिरी लंबी बन कौबगी वरेबसी लौगिबने अतोपा एडिटोरियल की कलम अमदना ख्वाइदगी होंगबा मिरेप सिंह आइबदु ओहंदनब होनबन चुंगने राजनीति तौरिबा मियोसिना तौथोरकपा असेंगबा असुंबा थबकसिंग अदुना लेबाक मियाम मफुंग फाना थाजनबा ngमगदबने लोइनना राजनीति तौरिबा मियोसिना मतम लेबा खिबिकता कथोकना मांग थादुना लेबाक मियाम गिदबक हिरम खुदिमकता अफबा थबक पांगथोकनब होनगदबने मधुनतना हौजिक 12 सुबा असेंबली इलेक्शन आयंग हंगसित ngaरबा मतम असिदा राजनीति तौरिबा मियोय क्याना मान पामजना यावरंबा पॉलिटिकल पार्टी अदु थाथोकलमलगा खुदोंगजाबा येंगदना पार्टी अमदगी अमदा सोंगथोक सोंगसिन तौबगी हैनबी अमा हौजिक लाक्लिबा असि मियामना अदुकी मदिक पेनादबा हाइबदु ओय राजनीति तौरिबा मियोयसिना मसा मसाना पामजदुना यावकिबा राजनीति दल अदुगी आइडियोलॉजी अदु ngakna चनबा होनगदबने मधुनतना यामना पामजना यावरबा राजनीति दल अदुबो मिखल मया नक्सलकदबा मतमदा खुदोंगचाबा फंगलरोय आइदुना हेना खुदोंगचाबा फंगदबा राजनीति दल अमदा सोंगसिनदुना मिरेप ओइनदबा होनरकपा असि मियामना अदुकी मदिक हंथना लवी आइबसि खंगबा चुंगने अदुगा हौजिक मिखल मया नक्सलकबा असिदा नालमकै पॉलिटिकल पार्टी अमगा अतोपा पॉलिटिकल पार्टी अमगा मिमांग थोकना हुनरंबा अमदि साइनरंबा के अदु तोगलगा हौजिकना फ्री फॉल अलायंस सेमथुना मिखल थेंगनबगी थबक लखलपा हाइबसिजो यामना नोकनिंगबा अमनि थौंग असिना ताकलिबदि राजनीति तौबसिंग असिगी अरेपा लेतबा मसा मसागी खुदोंग चाबना मांग थादुना चली हाइबदो तौथोरकपा थबकना मयेक सेंगना ताकली मसागी मरमदम अमदि मियामबो नुंगसिना लेबाक मियामगिदमक्ता जायफनबा थबक तौगे हाइबा तारबदि लमदम असिगी लेबाक लेहाउदगी हौरक चौरकबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमा मपुंग मरै फाना लिंकतुना फाडी अदुगी मखादा मिखल थेंगनदबा होनफम थोकपने अदो मसागी मरमदमगी ओइबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मणिपुरदा मपुंग फाना हिंगनबा ngamde सेंटर मतम की शक्ति फैरकबा अदुगुम्बा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अदुदा लमदम असिगी राजनीति तौबा मियोजिना नपचा तांगजदुन आइबदि सोंगसेलगा राजनीति तौबगी हैनबी अमा लै मसिना मिगी कोकना लेबाक ngakpagi हैनबी अदु मणिपुरदा लैरिबा राजनीति तौरिबा मियोजिंदा लैरिबा असि थाथोकनबा होनबा चुंगने ngasi मणिपुरदा लैरिबा तोगान नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अमा लैरिबा सिना मिखल की मतमदा शक्ति पैरक्तुन लैंगाक शासन की थबक हाथेंगना तौरकबा मतमदा इरमदा मणिपुर की दमकता करी करंबा हिरमदा निथेना थबक पाइखतलकपगे हाइबदु मियामना नैनफम थोकपने अदुगा लमदम असिदा लैरिबा राजनीति तौरिबा मियोजिंगसु मसा मसागी येंगदुना राजनीति तौबगी हैनबी थाथोकदबने मगोइना यावरिबा पॉलिटिकल पार्टी अदुगी मखादा मिखल थेंगनरकपा मतमदसु पार्टी की आइडियोलॉजी ngakna लेबाक मियामबो ईश्वरमंगनि आना खंदुना मियामदा ओइदफादबा तौदना असेंबा राजनीति तौबा मियोय अमकुम फिदम अदुदा चेना सागोन अदुना मिखल थेंगनबगी हैनबी अदु लैगदबने मदुना हदक पांगथोकदोरिबा असेंबली मिखल असिदसु मिखल थेंगनगनि आइदुना तोगान पॉलिटिकल पार्टी दे मिरेप ओइगदोरिबसिना ख्वाइदगी होंगबा मोड मिरेप सिंग आइबदु ओहलोइदबने मदम पुनमक्ता लेबाक मियामगिदमक्ता अफबा थबक तौननबा अफबा तुंगलमचद अमा सेमलमनदबगिदमक्ता मरु चंगबा मिरेप अममक ओइना थमोइ सेंगना मियामगिदमक खंदुना मिखल थेंगनबा होनगदबने अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरउइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिन अतोमदा कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगन पुनमक पो अमखाना थागसरी।